Pemirsa selami pemargi KTT G20, konsumsi aftur ring petang genah bandara ring Indonesia, kau ingin nincap saking konsumsi normal, langkungan siu kiloliter rahina, dados langkungan kalih tali kiloliter rahina. Bini agang kepanggih ring Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, miwah Bandara Juanda Surabaya. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Bali Nusra Deden Muhammad Idani Ngawedarang. Selami pemargi acara internasional Winucap, kauningan stok aptur majeng pesawat delegasi saking kawedanan Siongolas negara mewah anganing saking Uni Eropa sida nagingin. Paiketan saking Pertamina sampun mapidabdab tur nyagayang kawedanan aptur. Selami pemargi KTT G20, konsumsi aptur ring bandara pendukung kauningin nincap kantos pelakutus persen. Nenten wantah bandara Ngurah Rai nanging taler bandara Juanda Lombok tur Banyuwangi asapunika taler indik pabuat BBM tiosan Pertamina masti kaayang. Maka sami genah suplai inggih punika terminal BBM, terminal LPG, saha depot pengisian pesawat udara, kantun optimal dan taler masti kayang stok ring genah suplai mewah lembaga penyalur sekadi SPBU outlet LPG, SPBU nelayan tur pengisian pesawat udara sampun aman. Punika taler indik konsumsi BBM saha LPG katureksayan aman tur sida nagingin pabuat nanging pamekas ring konsumsi BBM wenten penedunan makatah petang persen saking wilangan katahnya ne tigang tali nanggu 900 petang dasa kutus KL dados tigang tali domas nanggu 5 KL. Selanturnya ring kawentenan LPG taler wenten panincapan 6% saking katah wilangan 706,3 MT. Dados domas nanggu kutus MT. Kauningin taler pabuat BBM mewah LPG selami G20 taler ngayahin sane kautamayang. Pemekas ring Bali Pertamina Patra Niaga sampun niagayang samian lembaga penyalurnya ne. Lewere satak 5 SPBU reguler 103 petasop 4 SPBU nelayan T3 SPBU kompak mewah kalih genah lembaga penyalur SPBU satu harga punika taler indek kawentenan LPG kasiageang ring pelekutus stasiun pengisian dan pengangkutan BULK LPG satu kalih agen LPG subsidi mewah kalih likur agen LPG non subsidi sayaga nagingin pabuat LPG kramo restoran saha perhotelan Citamaya Bali Pos.